Dengan Tuhan ku berlindung, ku perlukan Dia tolong hidupku. Kemana ku pergi, ku kan pergi bersama Dia. Sungguh mulia di tempat yang indah, ku temukan dan hidupku di dalam Tuhan. Ku kan pergi bersama Dia. Ku kan pergi, oh ku kan pergi dengan Tuhan ku berlindung, ku perlukan Dia tolong hidupku. Ku kan pergi bersama, ku kan pergi bersama, ku kan pergi bersama Dia. Amin. Tumbayan aku dot on sikau toko mantad dot pinakinangahan dati ditenu maya dilot isa tinimungan dot the Sabul Brothers ka. Sabat tabay no miagal di ko sadop tu miampay tokod isuang dot iso kaguhot panambarasan da sabat iti. Di ko sadop nakaray toko dot modo si Rogon. Nga tumbayan ko dot agu mo'y pengalaman dati sendiri dot nakataguang dot pengkukura hiti kamoyon dot moda si Rogon. Ay tiga atutunan ka pa moda si Rogon it tutunan moda si Tamburio kalba iri kagumuan dati dot kapuriman akita ko na hit panangid hitid dahay na po nga harane mabarasat gaya topos ka, doi guntalo. Harana himo borosot gaya tai kanamang kudit idemokon nga it pangunso bidad supaya ada moda sihiribo akan ka guntalo. Magisusuway no pa ikarangahan dati, ikoroitan. Jadi harana gi kadawhit naroitan kudit ay pasal di Raja Saul.
harahi pinapatumboyo, ipinapangam, dat inapahit, mangingintang idin ni Raja Saul rikata nga hilod kininan da kamon dat Endor. Jadi konsikaw. Kamoyan na memang minakinangaw kaw, dat hilas silo, kangko nga hilod Endor. Jadi puji Tuhan dit pinakinanghan dati, kanaw tumuko tako sumambayang. Tama dahay iswang kerajaan sorga, konsikaw dat kaswaban diti, miyampay kagwihay iswang da pelajaran da khotbah, mayahay ahako, gisom dat iti pelajaran nga kanud monsih da iginaw dahay, sumilid isa kaguhot igitan dahay dadamot tet magindalan iti pamagunan. Iti sambayang dahay isu ngaran ni Tuhan Yesus. Amen. Sabat to bayno, modosik kinorohingan. Kakikitanan no pohom, jujur kadidem Malayu, isay podosih toko. Rogon ko kinorohingan. Sudah pasti dat kagumuan no po pengalaman toko nga nakawaya iti modosi rogon. Modosi kinorohingan, kiwat pa nga aiso. Nugyati kiwat, it sangay-sangay, bayang-bayang pa nga aiso. Sakira na miyagal ko, alay, to ko na pahingan dadi sa sangulun, mimpun nandad, akandad, apanganakan na di, tumugod na di. Hinanay siya, ay, rangus pa nga aiso ka. Kiwat pa nga aiso. Teko, atata ko matom mintong nga ay korikot ka. Jadi, kinorohingan ka daw nga, daho katumbayaan, nakurah tu, agumuot, jamaat ako dat lumakud. Tidak kurang juga yang murtad. Tu, pamusarahan pa dati hingga di kinorohingan ka. Ay okito. Ayo kita kahinaan pa nga yadit aapurimanan. Mungkin da iya dihat osaraw tako, it apurimanan toko. Nga sabat tabay no mandadi dati umbalay mangintalang. Nakurah tu patut dot modosih toko kinorohingan. Agumu paguhatan dati nga suai ke mantadit iati sendiri mengintong membasa agumu nagi it panguhupan di mila datit igitan maya di tengah tambalut it ang pemimpin gereja ang pastor nagi melalui di pihak mision. Intang ito ko piro-piro hot ay pangigitan diti pelajaran data daw sabat tubay no. Maninda dati purimono isuang dat kapasian dati paingkura nang kuat karalan-ralano iti modosik kinorohingan mentok dati sebagai tulun-tulun dit atumbayaan na kinorohingan. Amu to kapok katilambus iti kamoyan no modasi may takadagya ingguasay maya diti kamoyan dat obintanud. Tanak dit obintanud. Harohi tangana ka obintanud kakuaan no po nga nuga diti sagan do dusunit di. Adi ko piyo osandot ay sagan. Haro nagi inapasagan nga miyagal ko ako ni kamodosi hormat to kuno pa ko pwede sa ngulon nga papabuat takod isala nga ato ko katama ape si orangit sagan obintanud sabab do modosi kagumuan da itila adeh ngay kamad manti amati sa putok satu kam lumang gitu, 2 kam kumakat tadi pakaw, 3 kam manangkus tadi tumanud sebab pemodasi tumanud
sebab dot olisih kagumuan nakaganda di itinapa nga imisinta-sinta lah nuno na pa nga asanggupan sebab pasinta rahat piat tapuy nga to kahon kuno po ka nuluhon piat kinabalo nga solo kayon nga Taliban ni magaraja tumanud sebab do asihanan ay kasihan nagyasya did monotos tamo di siya popo iklanom moy kasari to kagyati ulay ka moy panda papakita turas ka asianan tumanud tu apasan did mimbalangas na pam buat sejalah ka mahita ko na po ako na di katahan did mimbalangas sa po di siya ka apasan kakitanan na pa di nga tumanud sebab dat apaksa to ko ilat pira-pira kamanda tumanud. Jadi paingkurah takadi dat iswang dat tumanud de kinarahingan. Haranang kudid ilat pira-pira hot panambarasan dilo tumanud to ka kinarahingan sebab dat kita merasa segan tay ka modasi to ko tay ka alisi tay ka asianan tay ka apasan mantakon do ila ay pira-pira ay away andatin iswang dat tumanud de kinarahingan dat kaswabon na bayno. Harahi mo borosat tumanud to ka kinarahingan supaya iati na po nga man salamato. Nga haro lagi mo borosat tumanud to ka kinarahingan dat sebab iati na po nga kapuriman dat sudah diselamatkan. Jadi mantada duo hot panambarasan nilo orahyano ko dat meneritad isa sarita dot tinapacerita tinga pinalambus di Elda John Brereton antakan do kumpulan umum hitid wilayah 11 pira-pira tahun di nakatalib harati sangulun at pinungaranan do Ijon Ijon no patinga atagap agayo masol kita boleh katakan handsome. Jadi kekitanan no padihom pasal no kinagaraso do kumaraja haro kagarason di John. Nga isi no patim sangulo na kuli. Ino pahit tuan daw nga yadaan no di daw i John mandi palilungo. Palilungon. Ako di kailan paingkura te kamandat papalilong nga manta ka na po saraho damya galit tila. Hiti di John dadapan hiti di hit tukang jual. Oke, tawaran pertama. Kadihilo 1.000 ringgit. 1.000 ringgit. Tinggi ay nakagud dito sa 2.000. Tinggi ay na dito sa 3.000. 4.000. Iti na pagyat kamayan dat lelong iti nga ipe amura nga ujung-ujung amahali itu magitinggi-tinggi-tinggi 100.000 kadiditi so nga aiso na dihat meninggi aiso isa di kasap 100.000 jadi nunungkad ijon no pati nga aku kumaraja ka hari mo bersat 1.000 mo sumimbar ijon dat saya tidak mau kerja ka mau bersih 2.000, saya tidak mau kerja. 3.000, saya tidak mau kerja. Gisom di 100.000, saya tidak mau kerja. Nampak pemborosan di John. Aiso na dihat kasap dat ait meninggi kagudit it lelong inumandi tiso pemboroso igitay na didit tuan baru i John na minedhiri kareta. Itindalana na mahiri kareta, karikat hiri kareta, baswang kadit tuan baru. Borosan ko na pa, ino pa ituan nga, inardih lah, ano dati alihuan. Baswang ka nardih. Saya radat, mimpun, sumuangi John, saya tidak mau kerja ka. Iri na pa borosan. Iri kau hiri kareta, uhaton na didit tuan nardihit
pekerja baru. Nakasawa ka na. Simbari John, saya tidak mau kerja. Hingga dia kapia dia tado nindo, saya tidak mau kerja. Pira dia tahun, saya tidak mau kerja. Pira linay nudhila pakaraja, saya tidak mau kerja. Irino, saya tidak mau kerja na pasimbar. Karikot na di diri walay. Bah, karena sumuang. Saya tidak mau kerja, irino pasimbar. Karikot hiri suang walay, pairikoho, dehiri tirikohon, meja makan, minum-minum tepelah kah. Saya tidak mau kerja. Pesedia minuman, saya tidak mau kerja. Iri kau na di tuan nardih di. Kadis yohom. John. Noitia bolio dohilad tempat pelilungan. Om nigitan tiak dohiti. Kumaraja ka amu nga aku peduli kadi tuan nardih. Tujuan ko na pod minay pagano dia dohilo nga akon ke pakarajaon kuya. Nga man kuya poiduo. Jadi dondo nakarikot ka dihiti, no bolih tiya, dondo hingga no pangayan no nga pamanaw no. Pabebasan tiya, ni tiya poiduo, mantad dihilad perhambaan sebagai tulun-tulun da kuli. Jadi pamanaw no po hingga no pangayan no kadituan nardi. Nga tok kagagangi John nu kadis siya di saya mau kerja kadis siya di saya mau kerja nakuro nakopuriman siya isya na pa nga pinaidu nakoidu jadi iya dadil nakopurimanan toko yati na pa nga tumanud do kinarahingan akon sebab yati na pa nga supaya diselamatkan nga yati na pa nga nakopuriman dadid nasalamat ako no. Nakabebas to ko, mantad do dosa. Jadi kumaraja to kadadid untuk kakinaringan. Tumanod to ko. Paingka kano po alanus sapod aiso no hisumait sait. No kadid paingka kan gim. Ay obuligyat ti. Paingkurna daharon na ti. Agumo na pohit alasan-alasan dati. Jadi harolo duo moy dahdat ino padadihit pendirian tako nga ilohodid. Tumanud to ka kinarahingan sebab dat kapuriman takod iyati no po nga pinaidu do kinarahingan mantad di kogos do dosa. Megal di John ditino. Boros na pa di tuan daw hom na itiya bolio do hilo okon ko pakarajaon kuya paiduon. Jadi dendo pagidu no hingga no padiang ngayon pamanaw. Nakapuriman ni John dat nakabebas siya sukarelah na pa di siya kumaraja ako ka ba tok numaro moda si kinarahingan bahagian iso jadi harot taluh bahagian iti nga may tokot tareso o ampeng kuro isuang na keluaran 20 tinapang nga kita bedusun nga aku di kasa pemanaip tu apa nak kasuang ke laptop kita bodusunam ilo dadi suai ti pemati dusun itu manaip akan naka laptop telepon takad haran pahit menimbar takad WhatsApp padusun nga tok susah nala tunturum mengija itu dia nga iati kadaw 20 ayat 18 tontok di norongau ditulun det ogumu itinggoron itu nih di tarumpit di nakita dialog kadumat inuluhon det mogalisun pananggagaran padiyolo di dot opo dosian hiridi yolod sadu dot songinging kakat apangkal tim madilat dan dusun dat mamaray til okay moedat aratian kepiadati abulita kad ukabon na kitab isuang na keluaran pasal 20 itina pa dia nga ayat 18 jadi apangkal dila ayat ino pa dit suay nga
numan ko di malayo di. Antakan na pala nga ina pa kinarahingan nga may ampuya di tulon Israel. Itulon-tulon da Israel. Rinumikati siya miyampay dat tunih dat tinggoron. Nung kadhin do kayo, tinggoron kadhitid dahay. Hari mamaray ta tinggorud. Nga miyagali korona bron abo tinggoron la ron ki. Tinggorud kana pa nga yadit asuhatan na la. Miyampay tunit tinggoron. Ailan ta kana iti na patinggoron iti kaubasan na pa nga mitano diti kadumaat. Kadumaat paguluhom tinggoron nagi. Ino po hit akalabo pa kadumaat nga itinggoron nga ka. Ino po hit asuhatan na hit kadumatam alalaid pa manguni nagi tinggoron gi. Jadi runmi ko ti kinarahingan miyampay tinggoron atumbayan to kadat ang kadumaat na ngaylo. No kadi ditulon Israel di. Yelo na pa nga modasi. Minihilo di la sadud sanginging kakat. Adi katama dat may rapaw. Ayat 19. Keluaran 20 ayat 19. Malayo na di. Paboras sa dia lo, itulun Israel kumadi Musa, terjemahan bebas. Iya napakatuhot monong kiboros semontok dahay ka. Rongohon ni dahay iya ka. Mada dia hay kinarahingan sendiri at monong kiboros kumadahay, apatayin da ya hay ka. Pengkurah to ko, manu to ko, tok, si kita kung nadadi ko pihat Tuhan Yesus ka. Si kita kung nadadi ko pihat o kukura ti kamanda kinarahingan ka. Tulun-tulun Israel, haro peluang, haro kasiwatan, dot kokito de kinarahingan sendiri. Nga, nunu dihat nakajadi di, nunu kinasunsudan dila. Yala sendiri karena padalam, iya na po moy ka. Menuhu di Musa. Dia hay katama dot apatayin do ya hay ka. Pengkuratak apatay to katutid ko kita kinarahingan dat si kamanaw-panaw. Napanaw dilo. Ay Yesus ka. Ay aduy anak ko dat ay say katamat ti digi. Yolo sendiri tulun-tulun Israel nga kapuriman dat pengkukurhot kadudukan dila sangkuron hot kayanan dila kapiagal dat kinarahingan nga kadi di Musa kada ko padasi tu karikatan no pakinarahingan lo nga may pagumbal da kayo dat may dad iya kayo na pa nga modasi di siya kada ko na dandad papabuat to dosa ka. Nga nu kadid intangan no pa dati pagindalanon di tulon Israelom tok ayay no matiot ay nurid di ideolo dat pansasap kumakinaringan iho no pa di ko sarom tok kataubat to no kakita nagilot tok muninggoron po di nga tok kataubat to no tinggoron nagid ikaw basan rasambo asapaw it kadumat tumparak kawakan nga kagogor to kono ay ka tok kumunggu mangku diti pamagunan miagali gagaran dit pira taon ni nakatalib iti dati dig yadih kape pamagay gampa bumi di gumogor nga yun di sirid-siridan ti pamagunan nga tok kiamat to di bayno ka modasi to kono jadi apalagi i depan kape matoh dila sendiri yun ka kita. Ikasadop, nakaray to ka di karasukan. Sakira na po, harati ka mo na karasukan, isay lahawan dati. Tumbayaan ako dat, gulo na po o saraw da, or
Asaraw takad lahawan nga, oy si pastor ka. Amo na magido iri, memang iri. Ay, sunday pastor ka. Ajarang takonod, may toko ka. Ataupun dat, lohawa ikuh, ketua belia, ajarang tiad deh. Lohawa ketua gereja, haro-haro pa tiad deh. Nga, kagumuan na po nga, sunuday pastor ka. Ay sa bida ta kami Galilot tulun Israel. Iya na pondoh ka. Iya na po mo makinongawihay dia ka. Mumang di Musa. Iya ti nga miya gali diolo. Nunununo kabaling kahangan it karait titi kamondat karohanian atau gereja nga isay lahawon to ko. Kagumuan na po pastor ketua gereja kage. Mungkin dat miya galilod tulun Israel sendiri nga kapuriman nilod ketidaklayakan nilod rumah po kinorohingan. Nga atopot na pohom miya galil hitid keluaran 20 hiti kinorohingan manu hida rumah po diolo nga iolo dit aman ang kasahap. Yati nga asaru takatiad deh. Haro peluang dati dat mengambil bahagian isuang gereja nga atau kok manang kasap. Isiya to kayo malayo ka. Haron na pa alasan. Miyagal Israel ka daw. Haron na pa alasan. Sekira na po, miyagal dandohom. Iya na imusa to kayo malayo ka manuhod imusa. Okay? Haron na po alasan to ko. Isuang dat Matius 10 ayat 28. Nukad hilo. Kada kau na podasi mentok dialo it kanu mamatay tinan nga ay sa kuasa det mamatay tit roh pinuhobo podasi no terutama mentok disio it haro kuasa membinasakan baik jiwa mahupun tubuh dalam neraka. Jadi ilo dadi hot podosih to ko. Tulun na modosih to kay bagyad. Kada borosad man patayo. Apigis-pigis nagi nga. To sangkura dihat karulan gi. Modosih to kay tulun. Nga podosih to kanadit kanu mamatay ti tulun, mamatay dati. Ititinan nga apatay, iti pinuhobo nga opisok. Roh nga ampakan. Dahinggo, binaros dat dalam neraka. Intangan to kano pala kamuyin da neraka. Neraka, iti na po neraka nga, berita baik ke berita buruk. Intahan pada ko dati ang berita baik. Iti kamanda neraka. Tu yati na pom okon ka hilo at rikoton. Nudi padasi dati okon ka hilo at rikoton dati. Okon ka iri dati kasunsudan. Nu padasi. Kamanda pa nga berita baik da. Neraka mentok di tulun-tulun dit amu atumbayaan na kinarahingan. Amu tumanud. Rati na padilo nga ilo na panaraka nga iso od panompurasi. Tay ko mila dati borosan dat nugadi ti ugutan dat dusunit ti. Satu ugutan. Tanud kamad ano po hilo mati naraka ako ngayon nu ka. Mila ta ko borosan ti adila ki. Tanud kama saputan ti ama ka. Sakira itanganak. Kada katid man kumatiya onsi tay bulian kan. Iri pada si dati it mila mamatay tinan o mongompok itit roh dati. Nga mano pa dati purimono soroho bagit iho sendiri lah. Memanggot apatut nad iati na patiham kita diugut oleh Tuhan.
Tu osong kiwal ta kaget ti. Tan pergi sekolah sabat nga iho nga tok monong kiwal semua nu osong kiwal ta kaget no kuragadi lo tu yelo ka. It miagalit kailoh ta kanagida kay kinarahingan, asampin ta kanagi kay kinarahingan dat it sayrad manariok kila kitab. Okay? Haharon na po hit. Ay, ano po alutasanat ay pasimbaron. Jadi, memang ga apatut na diati na pa nga tempurasyon. Kita diugot. Tu osong kiwal ta kagya. Okay, ilan na pa nga takot akan Tuhan. Bahagian pertama. Jadi, mano pa di dati intangaylo nga harapira-pira kantakan. Dot, yati na po memang apatut na man tempurasyo. Lukas 12 ayat 5, man ko patuduko kumado kayo, isay dahit apatut da kayo pedasihan. Pedasi kau na kumadi siya, takutlah dia, Tuhan, yang setelah membunuh, haro kuasa di siya papatami tulun dahil naraka, patapatan ko piya, pabarasan ko piya kepada kayo dat pedasi kau na di siya ka. Kan kamodasi ta karagan, nabarasaitin, pedasi kau na kinarahingan. Sudah pun da yati na pa nga, setelah membunuh, ya dadi akasar ka sarilat setelah membunuh nga, hiti na pa pamagunanam, takay apatay, ka na paijinan na kinarahingan. Paduli dat ay sa tulong manaw-panaw, o kan na pa ko, pabanaran na kinarahingan dat midup pinuhobohom, takay apatay di, tu kinarahingan paingigititik kapasyan ng kapatayon. Nga, Tuhan adalah Allah yang wajar. Nagyanda apatutit, sigag kamanaw-panaw ay sa tulo, kumakadang yadi tiyadi, kumakadang po nga tulo na tumulod. Kan kaya di. Jadi, Allah adalah Allah yang wajar. Hukum alam nga tanudan isya. Jadi, isya dadit, apatut to katanudan tu, apatay patitinan dati, kamu pa nga kapatayon dat it kobasanan, miloh pasyad anuan patamon hilan neraka. Isya dadi pedasihan to ko. Ragon, tayong kurata ka medasi. Man, no patampura rasya nga tok o kahus na po. Kasaraw ko di tahun 2004. Antakan na pa di nga natuangan ako minuli. Mantadasuk ti sinulihan. Tinapatalon-alon hitidahay nga garabol po. Jadi minangigit kakadid di mutuh dat modinas. Numutuh nu kam modinas kris nang kulo. Modinas kris iso Jadi korikot na di dat helok kabatang. Ngam harahi kalabangan. Telepon na paganda di gulo nga ay so polot WhatsApp ipahit 3310 ibobos sa tamahal antakanid di. Korika 1,000. 3310 telepon ko nga nakatatalib nam amura na di. Lebih kurang 300 lebih pula. Jadi hiri kantung, pembawa kantung. Manaw-panaw olo yo. Karangaw ko dat inapay telepon ko nga minanguni. Nuka dihiti na pod kinayanan dahil antakanidi nga hara na po line na telepon nga hiti na gereja. Tu akakawas bagati gereja itihom hara di line dahitim. Manalipon ka na po, manawasap nga, may dahiti. San sasad-sasa, din na tangawlun dat magi-WhatsApp, WhatsApp, SMS atau call, antakanid di. Karangaw ko nga, manguni telepon ko dito kantong. Loyo, ako na dadid. Kosaraw ko ay sa line dahiri. Kosaraw ko ay sa line nga, mga bakasaraw ko nagid ay sa line nga, karangaw ko nagid, piwit ka nga to, mamay ko, di pa kahura imo to, ayay na did,
memulas. Giar rampat tepat ay anpulasan nam ay asyaw o kanagi tumohor tohor nga tukaro o giar onging pada rin mikati ka kampungan to kampung ganda hiri kasunsudan katali biri nga kairak ako na di doho did yo pada di pututan gantuy tumaya ano ko dat sanginging ka katira gandim may ta kaday siya tampurasyo kad may tampurasyo nga kakalan pumaylo ka kita dahadig ya kayo nga iya di modasi ko na pohom ya papututan ganti manangkus nga sang kokol ay hodisyo kadeled di jadi kada to kepedas sih jadi nu di pedas sih nga modasi magyah ge dot modasi to kanad antakanid di naboras di kasadapot tamburyo ay sa tulang ay sa tansi ay sa masol nudi pedas sih agaya nagi masal toko detiad dig nga ino pay ko gumuan nadit kapatay da tulun sera na panda modasi nga monsiaw nando ondos did kagusa arogon monsiaw nandom accident irin dah da apatay ay da kapatay modasi di nga it mantadidit itindakan toko da modasyam irihit milah dot membahayakan keselamatan nanti. Pada situ kau kumakin orhingan. O karena kau papa benar datid apatay ti pemagunan nga apatay to kapom tungagonom patamon na kagulan neraka. Haro kemampuan na megalid de. Jadi isiyo apatut dat pedasihan dati. Oke, jadi bahagian 1 takut akan Tuhan mandi dati borosok de megalit de nawayaan pa di dati nga moydam modosih titulun na kinorahingan ino pa di pabuatan kinorahingan nga tampurasyon di siya titulun Keluaran 20 ayat 18 diteno hingga 20 tampurasyon di siya tulun Israel moydandod iyo kayo na pa nga modosisyom ando pabuat na dosa ka suway kayo rin panampurasih poronobon tok podosi ko kama kinarahingan dat isiyo na mati mila mamatay tinan tungagon ko kagum patamon nala neraka ka isiyo jadi koronob arana banta ka da sangkura na linasud api neraka jangan bilang api neraka baru ililin nga tok kay ka kap kakah kay gitit pariuk nga kakangay barud iri kada ta ko pamusaron api neraka iri nagi tumanud tu modasi kakikitanan na padi nga iyati na pa nga anak-anakon ya didi tanganak pod tanud kamad manti amati saputo ka tumanud no tanud kamad ano pa patamon telo neraka kam tumanud toko. Jadi bahagian 1 tumanud toko kinarahingan tu modasih toko. Poronobon tampurorosyon anak-anakon. Oke, kumuiso. Katilambus. Kumadua. Yohanes 14. Kada katengob ginauno katumbayan no kumakinarahingan katumbayan nagi kumadoho. Iwalay tapaku ogumo ationon akan napaka dihom aku pinaboras kumado kayo dat moy aku dilom moy papasadia dat tionon mentok dia. Iti na papagangatan iti nga alamaya secara lembut. Iti pagangatan nga ahuramat tegi Tuhan Yesus dat keputusan dati. Kau kita nana pa nga ay sa paksaan. Kada ko katangkabo ka. Dia menawarkan hadiah. Manahak ke hadiah. Ini pagai bahagian 1 ditinudi nga manahak ke neraka. Nah, di kau aku na tumanud ka. Nga iti no pa kumudua nga tok
Harotion nondot posodiaon ku kumado kayu ka. Haro hadiah, alumis. Bahagian 2. Tayo ko. Kongoy ako nung pandadhilo, kasadya ko na itianan mantak da kayo, gumuli ako kaguham, maya kundo, pangait da kayo, dahil kinayanan ko. May dat hingga ako na pa, nga iya ko nga hino. Na, kapiampayan dati, miyampay di Tuhan Yesus. Hinoy siyo, yati nga hino. Ati ga alumis. Hara na pa'y karahyan na dati, tambalut. Ano pa'y siyo hinohom, dunya ini sa umpama kusong ka. Hina na pa'y siyo nga, aramay na po apurimanan. Jadi miyagal dadil lo at ay ginawa dati, miyampay di Tuhan Yesus. Kano pa siyo hom, maya ko dila, pasadia ako tempat dok kumado kayo. Kasadia akong, gumuli ako, muan kuya ko, hila takondo ka. Jadi, ino pa dadi, pagangatan ni nga, kain sa samod. Kain sa samod na ginawa to ko. Ay, kada to ko lepas peluang. Miyagal dadi dito sa raw to ko. Okay? Bahagian 2. Nga hari di manguhatat. Ay, na tadaw minamon si pamaguna ng pira na di na 1,000 taon ng apo di nakarikotat. Apo matu di na siap-siap iwan sa yan dat Tuhan Yesus sidih ka. Tumbayan takod okon ko ana siap. Nga iyati ano ko sa dia. Iyati sebagai tulun dit pasuangan dahilo ato ka po nakasadya. Kanaw sumadya to ko. Okay. Jadi mano padi dati intangay tit bahagian 2. Modasik kinarahingan. Kumoduo. Kita ditawarkan hadiah. Kagayat to ginawo. Nagi nga kakalimad anak-anakon. Anak-anakon ni bugyahit. Ay, may kamad harmati hadiah ka. Kau basan na dati. Ay, ada tikit bertuah. Irinan dad, pagatin do. Iralan da tiadi nga, miya galid, numan da kinarahingan patumboyo kumadati. Dat, tumanud to ko kinarahingan, harati tungkap. Kakitanan na po hom, iti na pagulungan kumudwa iti nga, anak-anak pakasari. Nga asaso nang panda kay tino lah. Tanod kamad, anam matim, pasubon hilad apinaraka ka. Tinapadi kumadwa nga, ay tumanud to ko, harati tungkap, hadiah, alumis. Okay. Kumatalo. Satu Yohanes 5 ayat 2 hamtalu. Iti na tanda dat iati na pa nga olisi dat tanak-tanak kinarahingan. Sayra na pod olisi to ka kumakinarahingan papabuat na gidit susunod daw. Iti na ilisi dati kumakinaringan. Hingga dat iati na pa nga tumanud dit boros-boros daw. Inapahit panuhuan di siya dim ay agat. Nunu agat. Okay, contohnya. Manguramat ta kemalahing. Agat kamu. Kada angay pagampalas. Agat ka amo. Kada pamatay. Ay agat. Nupo. Undarang nga tadaw sabat ka. Ay agat. Nga iyati papagat. Perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Agaan. Nga iti tulo na papagat bagya sendiri deh. Jadi iti napadit modasik kinarahingan da kumatalu
pagangatan na po nga kakitanandat lemah lembut. Hormat nagi kaputusan dati. Ina pagay kumay sa di nga tanud kamad pasubon matitapuy ka. Nga hiti na po alisih ka na pa kinarehingan ka. Alisih tanudan ni boras daw. Kakitanan na po nga kuasa na po nga ilongan dati. Memilih tumanud kinarehingan ka amo. Kuasa dari segi kuasa. Mano pa di dati intang aitit madasik kinarengan kumatalu nga daw ginawo ka. Kau punya tahu lah itu. Daw ginawo katigan na diit. Hiti na pa dati sera na pandad. Mi boras-boras ndad. Ngaya ihilad di. Saya gadi na koy ladit kadi suma misap-sapim. Apanganakan ndad iso nga daw ginawo ka. Jadi ilo kumatalu pagangatan nila nga daw ginawo dati ginawo. Tu kinarahingan hormat isiad keputusan dati. Hingga dat ino pay kuasa dat memilih di nga ilongan dati sendiri. Ti kumatalu. Mano pa di dati intangay lo talu hilo. Golongan na kumoiso tampuro rasyon poronobon. Supaya tumanud modasi kinarahingan. Golongan na kumadua poronobon Poronobon no barit ya digid. Tok. Haram mo tidak tempat ta alumis. Koronob no bagyari sampo magunan at kasuang. Kumatalu Paulion kana pala dilo nga daw ginawo ka. Iya akoy lo ka. Okay. Jadi iati na pati nga hinggoh toko. Moy to kadad iati na pa nga hilod golongan na kumatalu. Ato katagal poronobon. Tagal tampuro rasyon. Tu iati na pa nga inong kokikang. Ino kupang kadilo bunang. Iati na pa nga inong kupang, inong kokikang sa kiraporing sebagai penanud de kinarahingan. Natagalam tampuro rasyon, poronobon. Modo sito kan pa kinarahingan sebab dat iati na pa nga olisih kumadis siyo. Mengasihi Tuhan. Nuno pa keadaan nga olisih to ko tumanud. Jadi hilo dadi golongan to kollo. Iati okoy lo. Nakamatang to natin, nakakikang, nakakodo, iswang na kebenaran. Jadi isay di podosih dati. Kinorohingan tay korogon. Nah, mimpun dat sabat tabay no, iti tadaw tabay no. Man to kana di simbanait kapodosihan dati. Itit guntalaw to ko. Man no pa di dati intangay nga ilo no porogonom manampurasinad. Memang modasi to ko. Nga intangan to kana pa kinorohingan. Okon no ko milad mengompok kiti kapasian dat poingay tinan pinuhobo gin itit ro nga nukadi isiyo nagi mila manahak dit lobi ko it asaraw to ko mungkin dat asaraw to ka harus sorga haro pamagunan wagu ka nga haro pa ititahakat mungkin lobi ko iri. Okay? Iswang Yakobus 1 ayat 8. Ino pa'y tulun da dua ginawa nga tidak akan tenang dalam hidupnya. Haradadihit manguhat dat paingkuran da godudua ka. Godudua pakayon. Mamiara kinarahingan nga, mamiara marogon.
hara kagahi tulundat dimatan. O gumu dimat. May na di pakitutuday ngay dimat-dimat. Katutuday nga mo'y pakasari rogan pangasaw, pagompuong. May na di siya sato di. Kadis siya di nakatahak ngay kunadahi dimat di nga numan ko dadi o luwa iti so dat o sonong giari ka. Ata kamilat tiyan di. Ata kamilang mamiyara da kinarahingan, ay milang mamiyara da rogan. Tu iri na po nga bertentangan. O perlu tak di pilihan di dat kinarahingan tay karogon. Agat mo tila pilihan nila. Okay? Intangan na pa di dati pelajaran di nakatalib. Kadiragonom ti pamagunan ihakwasa nuno na po nga milakutahakon dia ka. Kamuan na po, mamili ka na pa kinarahinganom, ringkaslah. At tagakan ka ti pamagunan. Okay? Tumamili ka kinarahingan. Bersedia, at tagakan ti pamagunan. Umili na gimadadi, roganom, daw ti pamagunan. Nga, miagal bagyadit. Miagali Armstrong lah, okay? Hara dua sumanda kisyelo. Mandi siya wasapa iti so nga, wasapan iti so nga, gadudu adi nga, musa. Terpaksa na di siya, kadang-kadang kasalum mo boros. Dat sayang ka diti so nga, sayang iti so. Daling ka nga, sisilapan nga, ada patan da di, okay? Tidak tenang. Modo, sino po din, ada patan. Memiara dat kinarahingan ng rogon nga amilat yad di. Piliyon to ko. At ako obulid nukad di. Lasu-lasu sandulo ka. Suam-suam kuku. Amilat yad di. Osagit na bom, osagit. Alasum-alasu. Kada edit, lasu-lasu tay manok. Hangat-hangat tay ayam. Kita harus pilih. Tumanud to kada di Yosua. Sakira na pod, anggapon na kod osanong gat sumambayang kumakinarahingan, pilyo na tadaw do bayno. Isaya sambahon do kayo. Montok di kinarahingan di kokihan do kayo, sumambayang hilos sa borong, do bawang Efrat, tay ko kinarahingan di tulun Amori, hinggad inapay pamagunan dilo nga, niyon do kayo, nga, iyohon na po miyampay paimpuli hawalay ko, iyahay na po nga sumambah kumakinaringan. Amen? Sudah pasti ilo dah tujuan to ko. Kada di dat mamimiara, idi dan pemagunan nga ralat-ralatan, idi dan rogon. Nga akuat kaganda silat tetidid. Ino pun kay tikwando nga ralat-ralatan na disilat nga tokom pumundok no pailawan. Nga akan kami agalidid mentakot ay pengalaman hidup rohani. Atau kau milad magirolat-rolat. Saya na po magirolat-rolat nga kada borsad iswang na karohanian. Iswang dat kapimpinan datit igereja. Jangan bilang iblis. Dong kinarahingan aralatan na patit itidang pamagunan. Igitan dati ikaw basanan na pamagunan iswang gereja nga miloh dat memirag diti pagisi saan dati. Nga auruan nige mandad dong kinorohingan na di dendam suab dim dom pamagunan. Api rolatan kagiad di ka. Kan kayad di. Mamiara ta kanu pagkopasien rohani turu tadaw, turu na tadaw. O kan di ka hari Sabat na o kita rohani. Sakira na po hari Sabat ta kanu rohani tok iyolo na kape hari ka-7 did hari ka-7 nad alim ka. Ito nga pastor nga hari Sabat na may lawat. Uy, dia itu pastor SDA to. Pastor hari Sabtu. Tu hari Sabtu na may lawat. Okay? Kadad iyo di. Kita memelihara iman
sepanjang minggu, setiap hari akan ke hari Sabat no. Jadi perlu takad pilihan na tiso. Boleh memilih kedua-dua. Hingga pilihan no. Itaukih ke ipakaraja. Mantakad supaya aring kasat karatian kinarahingan taukih. Orang bawahan termasuk kirogon di laid. Jadi isay pilihan no itaukih ke ipakarja. May kanapa bali barangom. Isay pakikurangan. Itaukih ke ipakarja. Uhatan pa ipakarja. Kau tanya itu taukih kah? Jadi perlu itauk sudah pasti ini gaya taukih pilihan ini ketua. Jadi sudah pastinya Tuhan pilihan kita. Isuang da Ibrani 3 ayat 15. Hila na paminaw boros. Nga apabila pernah dikatakan pada antakan data dawiti sekira na po korongaw ko boros di siyo kada na po kadoho ginawa no miya galit antakan dit garigitan ko garigitan to na pagya tumugod dodi nga to kom inopohit pendirian to ko nga ala iri no antakan dit tumugod garigitan iti na palalahaw kinarahinganom ato kailaan. Kadang-kadang kat maya ilo keluarga dati. Asoro ko hi masagad masli tambunan. Kasihom lahi do kun muti dadi hot tisuti dot pathfinder kasiyo nga ilo gya di tangan ako kaun subo kasiyo puji Tuhan. Keluarga dati kadang-kadang ino pa'y panggilan na kinaringan ni nga melalui di tanak. Mungkin melalui di karuhang, isawa, ikusay, itanduk. Melalui di melohing. Hari minandi laid. Kasihom tanak ko na patim laid dat amay kumpul. Kauli ako nandad hilaw walayom. Anduk, paingkam mati kadikot baditi no. Kang kumumusunod di tanak ko. Iya di pamah. Kan kagad di tanak. Sudah pasti inapait pamalahawan kinarahingan ni nga. Mungkin maya di malahing. Mungkin maya di tanak. Ikaruhang. Puri monon na dati. Ilalahod kinarahingan dahiri. Haro nagiit. Pamalahawan na kinarahingan nga. Maya di kahaharan. Harta benda. Miyagal ko miyagal ni Ayub contohlah kanagisiyohom kinarahingan na minanaha kinarahingan ni manganu iho nga pailanggay na susum ay say kanuno na gumulik kuma kinaringan ka mungkin dat panggilan Tuhan melalui harta benda iyo mamutong gagata pakarja di UTM harodi song guasod gayoh to mo da pulut kapano idit gilin da 5 lito suab-suab nga rumiyaw iri nga isay panggilan naman kapyo kahidupan akan segera berakhir kadigata da rumiyaw na di tok tulun mati nga yulo iya dadi dito sa raw takad di hingga na gidid, narubat to di song wasidid, agay tumodigi pulut ka. Ay di ko sorod, yati nga lo imad idepan dat kinaringan dat matay to koy iya dadit panggilan kumadati. Hara nagiit panggilan no pa kinaringan nga maya di masaala. Ititimpo dadendo, PKP, iti coronavirus. Secara pribadilah ini bukan dari Tuhan bagi doho lah okon ko ay dong kinarahingan iti tu na boros sagyasya did ako na di binasawan iti tulun dat melalui tit luyud
Nga ilan dati dat kabinasaan na patahakan na kinarahingan sumano nga ini api neraka. Akan kay ti corona. Nga pinabanar na dat mano pa dati pakaitan na pelajaran nga pinabanar na supaya yati na pa nga kapuriman dat ti lalaho kinarahingan. Haroy matiga kapihit. Tok. O bisa no di kapihit sakit tanda-tanda na madati ka. Tanda-tanda na kampokan na pamagunan. Haran ni may kaborosot. Tanda na dati nga anda dadon pola ka. O rikot pondo kapiyom tumitik ka kuno pondo gumulid kumakinaringan ka. Haroy ti edi. Iti panggilan ni kinarahingan boleh jadi det maya ilet nga binatang-binatang piya. Ti suang talun. Iti pipiaraon dati iti tayam-tayam. Isa contoh. Miagal kay latasu. Padalan no piya mamadasi tasu nga satia no piya siya kumadituan. Hello pasibai karita sang usig-usig pay tasug gadi. Kahur gidi karita nga atutunan na ditasud. Oh ituan dahay ka. Ano piya pakanon bobogon. Tetap setia. Paingkura ta kayati. To. Ano di kaboli gula-gula agatang sikarap ka. Ayay na momopol. Aya. Susah ini sekarang tidak boleh bisnis. Kesetiaan kumakin ringan. Kalau kita takanan di binatang nga, contohnya itasu, kari katakan nga miwas-kuwas na tiki. Dia tetap setia. Umangan takapia. Iati kumakin ringan. Kesetiaan dati kumakin ringan nga. Iya dida. Atau kaya di kahala ditasu. Tasu-tasu nam atau kay ala. Kapanganak kidadi. Panggilan Tuhan itu boleh jadi melalui bisikan Roh Suci. Iya dadi dit haraginaw dati pabuata araat. Sigo kak kasaraw tako dat. Ayah. Ay gadi osano nga tiyat-tihoy ka. Iri na day bisikan na kinarahingan di. Mamisunod kumadati. Agumu po. Ilalahok kinarahingan. Mungkin na maya dan nipi. Iho nga asaro kung maginipih dat itit dan dati. Harane inipid araat, harane inipid osanong. Nga, manta ka na po, barasa dat irin na pa nga lolhok kinarahingan kumadati. Jadi, modasih ta ka na po nga, kada ta ka padasi rogon. Patut tat iati na po nga modasih kinarahingan. Tidak peduli, nununo pa cara kinarahingan kumadati. Tampurasyan ta ko, insa samadan ta ko, tay ko man ta ko papirio. Kuman ko na pa di nga, tampurasyan na po nga, tutudan mo ti ka. Insa samadan na po nga, to harum mo ti o pamagunan duwago. Tay ko, paulian kumadatid, iya na po kailan do ka. Nuno pa cara kinaringan nga, mandati tarimo. Yang penting kat iyati na po nga, kita takut akan Tuhan. Amin. Amu tako modasir kumarogon, kinarahingan pada si dati. Modasi ta kanu pa kinarahingan, tidak kira dan nunuh ralandis ya, dat momonsed iyati na pa nga modasi daw. Yang penting kat kita takut akan Tuhan. Tampurasyan ko insa samadan tidak penting. Yang penting adalah kita takut akan Tuhan. Itu yang paling penting. Imilam mangigit dati dat tumilambus iswang dat kerajaan da sorga pemagunan doang. Piruba takanda kagu dat antakando vespa dat arikot. Nga haron ay video ranungan dat numanilo pangurus pasadia ay kita dati dat mungkin melalui YouTube atau melalui Facebook mimpun da suab. Terima kasih dit pangurus tu kanu papasadia ilat ranungan-ranungan
di milon da dati intangan da sairaan po. May dad ina pandahit pelajaran-pelajaran idid igitan nga karikot dad mentok dati it tulun-tulun di kasari-sari da langadon da rumah po kumakinaringan. Konsiko mantad pinakinanghan dati main po patilong busok dat ay poposye iti pelajaran mentok ang tambalut-tambalut di anak kampay di tadaw di bay no mungkin dat ay suway na jadwal hila ataupun na nakatano di siya kabaktian di hilasuay kinayanon orah yanin dad karangaw mila dati man pabaraso man pailango man pabuhagyo kumadilo. Jadi insan po konsikaw kumadati may to kaampakay ti pelajaran miyampay to kakagutit kumpulan sabul. Hidup dalam dunia yang berdosa, ku tak dapatkan hiburan. Kemana ku pergi, ku kan pergi bersama dia. Ku kan pergi, oh ku kan pergi. Dengan Tuhan ku berlindung, ku perlukan Dia tolong hidupku. Kemana ku pergi, ku kan pergi bersama Dia. Sungguh mulia di tempat yang indah, ku temukan dan hidupku di dalam cahaya. Ku kan pergi bersama Dia. Ku kan pergi, oh ku kan pergi dengan Tuhan ku berlindung, ku perlukan Dia tolong hidupku. Ku kan pergi bersama, ku kan pergi bersama, ku kan pergi bersama Dia. Hinako po kapiruba to ko dot sabat to orikot.